Bombini na taller virtual organizado pa Biblioteca Nacional Aruba, de enquadro di Festival di Buki Pamucha, com o tema Viva Naturaleza. Pa e taller virtual aqui tem 3 facilitadores, den persona di Dave Simon, den persona di Dr. Esther Vermeulen e mi persona Mirto Laclay. Nós lo vai compartir com o maestro que lo aparece na taller, tudo lo que tem de ver de enquadro de tema natureza e ecologia. Buki, história, cuenta, imagem, pa asina nan por sinha nan alumno nan pa e Festival de Buki Pamucha. Hallo, quanto vai? Meu nome é meneer Dave e me também dou um par de tips com tops para esse man de Buki com o tema natureza. Maneira você sabe, como maestro, sempre nós está abrindo nos dias, nós está assim muito não, é dia, é fecha, é luna e é ano. Pero como tips, sempre maestro, sempre me está articular. Bom, me está articular bom, para se você articular bom, é muito te escuta bom e ele vai dizer ele bom. Well, tem esse man de Buki aqui de natureza. Hey, Wara, tem algo para ouvir? Não me wak. Hallo, meneer Dave, conta vai kubo. Wow, Speedo, que me chivo que não? Ambo, me também que sim a coisa de natureza. Claro, well, junto com me, Speedo, nós também sim a bolso tips com tops de natureza. Well, me também começar. Como maestro, me te recomendar bolso para usar e Buki aqui. E Buki aqui tá de dek. Aqui nanang, bo por sim é muito não, algo de solo, algo de lama e algo de viento. Como maestro, como tips, me lo usa, mas dia, me te dona turcos que tem a ver com solo, de 2 dias, me te dona turcos que tem a ver com viento, de 2 dias, me te turcos que tem a ver com lama, e de 4 dias, nós podemos fazer 1, 2, 3, solo, lama e viento. Assim, é muito por si mais melhor. Tem Buki aqui, por expressar e platinam, caminha muito não por o Kiko te passa com solo, Kiko te passa com lama e Kiko te passa com viento. Uau, meneer Dave, tá tudo assim na sociedade, nos natureza, claro, e me tem mais. Pode mais, claro. Me te recomendar você o seguinte Buki, como maestro, para poder ter dentro da classe. Essa aqui está de princesa que se chama Arabella. Esta vai over de príncipe dentro da cozinha. Caminha, esta vai sim, é muito não, compra comer verdura. Uau, compra verdura? Tá coisa então, meneer Dave? Guarda, lá me explicava. Tem Buki aqui, por sim, é muito não, todo tipo de verdura. Por sim não, hasta de matemática, por sim não, 4 verduras mais grandes, 4 verduras mais chiquito, 4 verduras largo, 4 verduras mais cortico e hope mais. Não é 6 hóspido. Bo maestra, por sim a cultura verdura aqui, por sim é muito na é color não. 4 mais claro, 4 mais escuro. Uau, meneer Dave, tudo assim, por sim que Buki aqui? Sim, não é 6 só. Me também mostrar bolso essa aqui. Ei, tá que passa? Não, nada passa, Speedo. Aqui não. Lu, tá que sei, meneer Dave? Well, com o Buki aqui, por sim é muito na hasta compra planta verdura. Na escola, por sim não planta, se tem lugar na escola, por sim é muito não compra planta verdura. E não é isso, não por vai casa e não por vai visão na mami com na papi, que com assim não pode encorajar é muito não pa sim planta verdura e comer saudável. Uau, meneer Dave! Uau, é Buki que te rouba informação. Well, para o maestro também, que assim obra de mão, é Buki aqui também é recomendável. Para Kiko, se você é príncipe, tem corona. Você é princesa, também tem corona. Well, mais fácil. Bota laga, é muito não 13 fork, cuchu, of cuchara de cartão. E não está bem na escola com ele, e bota disso usa lente, laga não é muito não usa na criatividade e na fantasia, para não trazer na próprio corona. Uau, meneer Dave! Uau! Sim, me está ensinando hobby bom. Não, Speedo, me tem mais. Dor que nós na Aruba, me te recomendar toda maestra para usar e Buki aqui.
llama E Caja de Tesoro. Den e-book aqui tem diferente contenido. Tem Mi Riqueza, por exemplo, nanta papo de Mi Riqueza, Boa Riqueza, nanta papo de Conhecer Aruba, nanta com papo de San Nicolás e Hope mais. Wow, meneer Dave, tu recebe para o e-book? Claro, den e-book aqui depende do tema de luna of semana, bopo usa e-book aqui que se chama E Caja Tesouro. Wow, meneer Dave, awe si, mita sinha, hopicos, e você não na casa, você não está mita sinha? Ah, você não está sinhando? Well, junto nós está sinhando. Ah, me cuspido, todo mundo na bolsa, awe, tips ku tops. Well, por último, me quero recomendar você recém trabalhar aqui, que chama Mi Bookie, está na Aruba. Den e book aqui, você vai diferentes letras de A até Z. Não somente a palavra não só botacinha, sino a platina também botacinha de Aruba. Kiko, de Aruba? Sim, den e book aqui, que agora escrito de Stefan Mas, se tu gosta bom, tu escolhe mestera a book aqui. Pensei, a mim como maestro, me te recomenda você não, wak para você não tem essa aqui dentro da sua classe. Porque é muito não tacinha a la vez a palavra correta de Aruba e também não tacinha a plati correto. Wow, meneer Dave, guarda speedo. Me também mostrava exemplo. Kiko, me está assim na classe. Meneer Dave, Kiko, sino ba está assim na classe? Wak inanang. Se bawak bom, nós temos plati de aloe, que começa com a letra A. Nós temos plati de ayaca, que começa com A. E nós temos plati de Alto Vista. Tudo é platina aqui está pertencendo na Aruba. Wow, meneer Dave, e que você está fazendo em classe com não? Well, essa aqui também tips para você. A mim, como maestro, sempre me introduzir a palavra não com a platina não muito não e me está fazendo wega não com não. Como me está fazendo? Para mim, me está fazendo estar ali passivo. Caminha a mim está mencionar a palavra e a mucha também mostra riba a plati correto. Também por ativo. Ativo, conta ativo, caminha abo como maestro. Também mostra a plati e a mucha também visa a palavra correto. Wow, meneer Dave, não é isso. Abo como maestro, porque sabe, se você controlar, se você les bom, off, e mucha a compreender boles, você fazer wega também. Wega? Tá como assim, tá, meneer Dave? Well, fácil. Bota coi e 3 plati de aloe, ayaca e Alto Vista. Bota placa ribe borci e bota llama mucha bindilante e bota assim cantica bota bisele bira rond tapa uovo e mucha tapa su uovo e abo como maestro ta quita plati bota esconder e bota bisa bira back abre uovo e mucha ta bira e tinco vai wak qua plati e assina e por bisa e palavra correto. Wow, meneer Dave, tá tudo com a botacinha? Sim. Tu reconhece a botacinha. Pensei, me te recomendar você usa e book aqui, kuta Mi Book de Aruba. Aqui nanang, tur maestra nan porcinha diferente muita platinang de Aruba. Wow, meneer Dave. Pensei, me gusta natureza. Abo gusta natureza? Sim. Well, fácil. Se me gusta natureza, abo gusta natureza, nós ta gusta natureza. Meneer Dave, me pode saber algo? Claro. Kiko, ¿por qué pones cante? Well, Shonang, para terminar, me cuspido, te voy a cantar cantica de naturaleza. Y esta visa así aquí. A mí te gusta naturaleza, a vos te gusta naturaleza, nos te gusta naturaleza. ¡Naturaleza! A mí poleza naturaleza, a vos poleza naturaleza, nos poleza naturaleza. Naturaleza! A mí posquibi naturaleza, a vos posquibi naturaleza, nos posquibi naturaleza. Naturaleza! Hey leraren en leraressen, mijn naam is Dr. Esther Vermeulen en ik heb een eigen bedrijf Vitality bij Esther sinds 1,5 jaar hier op Aruba. Ik ga jullie wat vertellen over moestuinen vandaag. Het thema namelijk van deze kinderboekenweek is Biba Naturaleza, oftewel leven de natuur. Een heel belangrijk en relevant thema op dit moment.
We leven namelijk met steeds meer mensen op deze wereld. En daarom is het extra belangrijk dat we deze wereld mooi houden, zodat we er nog heel erg lang met elkaar van kunnen genieten. Naturaleza betekent natuur. Ik denk daarbij aan bloemen, aan planten, aan bomen, maar ook aan eten, zoals bijvoorbeeld groente en fruit. Als dokter in voeding en gezondheid weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om gezonde voeding jong aan te leren bij kinderen. Zoals ik altijd zeg, teach them young. Maar ook dat kinderen bewust zijn van wat ze precies eten en waar dit vandaan komt. Ik was namelijk laatst bij een verjaardag van familie. Toen praat ik met mijn nichtjes van 5 en 10 jaar over tomaatjes en waar die vandaan kwamen. Ik vroeg dus, waar komen tomaatjes vandaan? Ja, dat weten we, zeiden we, die komen uit de supermarkt. Zeg ik, uit de supermarkt? Nee, dat is niet waar. Die komen namelijk uit de tuin. Uit een plantje die je zelf kunt laten groeien. Ze keken me met grote ogen aan. Ze hadden namelijk geen idee dat dit zo was. Dit is precies de reden waarom ik kinderen zo graag wil leren wat groente is en waar het vandaan komt. Ik heb daarom voor het onderwerp moestuinen gekozen. Ik heb daarvoor een heel mooi boek die ik jullie zo ga laten zien, maar ik ga beginnen met het onderzoek wat ik zelf heb uitgevoerd. Dat is namelijk het Smakelijke Moestuinenproject. Het doel van dit project was om kinderen op een speelse manier te laten zien wat gezond eten is en wat groente is, waar het vandaan komt en ook hoe het smaakt. En natuurlijk dat het heel erg lekker en gezond kan zijn. Dit project hebben we gedaan op een aantal kinderdagverblijven in Nederland. Er werd namelijk een heel groot pakket bezorgd met 16 verschillende groentebakken. Alle materialen werden er ook bij geleverd. Dan kun je denken aan schepjes, aan gietertjes, maar ook aan handschoenen, zodat je handen niet vies worden. En er werden zaadjes geleverd van 16 verschillende groenten. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de aubergine, aan een worteltje, maar ook bijvoorbeeld aan de mooie appel. Zo gingen de kinderen aan de slag van een zaadje tot het oogsten van de groente. En daarna gingen ze met elkaar proeven. En ze kregen daarbij een heel mooi diploma. Een groenteproefdiploma, zodat ze alles konden laten zien dat ze lekker alle groenten geproefd hadden met elkaar. Dat was het onderzoek en nu ga ik jullie wat vertellen over het volgende boek, waar ik dieper in ga hoe je precies die tomaatjes kunt kweken. Ja, daar ben ik weer. We gaan het nu over moestuinen hebben en hoe je dit precies gaat doen. Ik ga nu eventjes zaadjes planten voor mijn tomatenplant. Ik wil lekkere tomaatjes hebben over een paar weken. Hoe je dat precies gaat doen, zie je in dit boek Tuinieren is leuk. Zo wordt op een speelse manier uitgelegd, stap voor stap, hoe jij je eigen tomaatjes kunt maken. Wist je dat er ook heel veel voordelen zitten aan moestuinen? Je kunt namelijk je eigen groenten kweken, wat ten eerste hartstikke leuk is natuurlijk. En daarnaast is het ook veel goedkoper, want het is veel goedkoper dan in de supermarkt. Ook is het heel goed voor de diertjes, dus gigagroen voor de planeet ook. Want hoe meer plantjes jij in je tuin hebt, hoe meer diertjes erop afkomen. Dat is namelijk hun veilige leefomgeving. Hier zie je dat plantjes ook je huis en ook op school in de klas groener kunnen maken. Hoe leuk is het als je zulke plantjes in de klas hebt? En daarnaast is de zuurstof ook nog gezonder door de plantjes die je inademt. Dus kun je nog beter concentreren. Ook ga je minder afval produceren als je je eigen moestuin hebt. Want je kunt namelijk etensresten kun je gebruiken om de plantjes voeding te geven. Daar groeien ze namelijk hartstikke goed van. En als laatste word je er zelf ook nog eens gezonder van. Want je bent lekker in beweging als je aan het tuinieren bent. En je wordt er ook nog eens hartstikke sterk van. Je moet natuurlijk wat dingetjes gebruiken ook voor je moestuintje. Je moet weten wat voor spulletjes je kunt gebruiken. Dat kun je heel goed op deze pagina zien. Bijvoorbeeld, je hebt een schepje nodig, een gietertje om de plantjes water te geven. En natuurlijk ook de handschoenen, zodat je handen niet vies worden. Zo wordt er stap voor stap in het hele boek uitgelegd hoe je van een zaadje alles kunt uitleggen naar het plantje zodat het groter wordt, zodat je uiteindelijk eindigt met een hele mooie tomatenplant.
Zo, als jij bij de volgende keer bij een verjaardag bent, weet jij precies waar tomaatjes vandaan komen en hoe ze gaan groeien. En ondertussen ga ik weer lekker verder met mijn tomaatjes planten, want ik heb er zin in. A mí Mirto Laclay lo pape di naturaleza y ecología. The Little Prince. E buki aqui nós tamiraribe portada e Prince mitabisa chiquito. E Prince aqui preocupa com seu próprio planeta, onde tem 3 vulcões e flor. E aqui nós tamireta trajariba seu planeta. Como símbolo de mata milenaria, maneira bisa, tá é baobab, mata que bouje por conversar por conta. Dengue buki aqui toto piloto acidental e aqui piloto está conversar, pero lo que príncipe não por compreender com gente grande não está compreender adulto. E tá dengue desarrollo aí tá sigue den história aqui. Tá pensei nós bisa e ora por plantear problema. Kiko abo por assim problema. E sei nós tabira, para que problema não está desafiar-nos, não está dando-nos dolor de cabeça. E aqui, ora nós abre e buki, nós mira muita personagem dentro buki aqui, desafiando-se mês de tanto problema. Kiko e tinko hasi para solucionar o problema. E assim está atender o problema. E assim nós por mira também, com estar preocupado com o animal, e convivência com o animal. E tapesei, me tabisa problema. Se você não atender, eta vira mais problema. Tapesei, muita também está consciente de problema não, com a tanto riba lama e também den aire. Pois e buki aqui, viaja mais, kiko abolo com problema. Muita tahanha diferente problema. Não tem direito e não tem mitabisa dever. Pois é muita, or nos mira, bobai den história, bota mira que é direito não de muita não tá queda ancla. Já para mais que 100 anos nós tá den esse, pero aqui nós tá mira, por exemplo, para 13 essa aqui e bota mira muita onde são importante tá que tem direito para viver em planeta limpo. E aqui nós mira o contraste entre a imagem aqui, também de muita tá brasa e troncão, demonstrando amor e nós mira bandije e persona que cap e mata. E nós tursa, se bom mata tá toma anos para e 13. Mira também muito tem direito para viver a comida, riba comida sano e saudável, riba educação. E assim tem mais direito e dever que muito tem. Pero uma coisa tão importante tá, que me tabisa, nosso planeta, tá planeta só tem. Pensei nós temos que cuidar. Nós também sorvata para pedir planeta, bota mira também a comida terra, nós também mama terra, planeta, solo, nós também luna, pero também lama. E tapesei, ora de mira, nós mira arriba do hemisfério, pero nós mira também com o personagem aqui, o planeta, bota mira que está preocupado. E segundo que nós mira, para meio de sua vista, lo que está deseja para entorno de mamatera meseta, pois o planeta me se cuido. E também esta visa, nós não provamos na outra, nem não existe, pero tem que mirar na sua preocupação grande tá, com esta mira gente, for de sobre quanto anos passar com o mundo tabatata e com está dañando e está fazendo dolor. Tapesei eta pidi ajuda de lo que te chama persona non terrestre, pues humano, para não seguir suja, veja huma, candela, capmento, etc. E bota mira com atrás o planeta também e tapesei mita bisa eta triste. E é que cambia, é que traz cambio, para água está mais limpa, para cuidar, não água só, pero tu sei. Quer dizer, nosso planeta está van cuidar. E é mesmo planeta, Terra aqui, ora nós mira conversação entre dois jovens, te seita muito não como tem em classe, te seita é muito não como quer para seguir, para cuidar, para só ter não, nós estamos a instruir para mirar com mita vista para cuidar do planeta.
Y aquí te preguntan y contestan con todo otro. Es bonita de buque aquí está, que tiene ventana que vos puedes abrir, ribe pregunta. Que muchas así, si es nota correcto, era maestro, educador, de dice, sigue check, bien de ventana, esta jaña y contesta arriba su pregunta y mira cuánto página con información infinito que tiene aquí dentro, camina es mucha, mes por papia, y así preguntan a otro, y así desafía maestro y también su colega para contestar con por anda con planeta. Y tres siguientes buques aquí, está parte como aviso que está ecología. Ahora nuestra papia de ecología, mira tres buques aquí, y nos va a explicar, en corto, Kikotín, con mucha mes por ayudarnos pensar. Nanga forma un club de mucha, bisa ecologista, que cuenta, que consejo para cuidar el planeta Tierra. Y un día cosa importante, ahora nos mira, con simbólicamente man na obra para junto nos lograr. Y aquí vos te mira conversación entre mucha aquí y tajaña yendi idea con na mes por hasi que 3R 3R kuta reducir para usar menos, reciclar para usar de nuevo y también para reusar. Y tapesei un día mucha avisa para no salvar mamatera, para no salvar planeta, nos mester 13 alguna idea y tapesei nanga pone proyecto, no saco proyecto tocos no de un rato, sino camina nan ta muestra con ta use 3R nan para mira con nampo hasi menos. Hora de bañar, por ejemplo, no usa demasiado agua. Bota mira la comienza paga luz si no está necesario. No está mira que botín que reducir. Separar el sushi que tiene la canabisa na casa orientafo. También anda bisa zeta nunca bopo que la que va den la canabisa den agua. Y así nanta bincu diferente idea entre otros 50 más que está gestionar que como este así para salvar naturaleza, salvar mamatera, teniendo cuenta con diferentes asuntos que tiene así. Y como si fuera poco, esa que nanta nos está el protector de agua. We are water protectors. Nos tursa, den el buque aquí te aparece un culebra, que venenar lo que está agua. Entonces aquí te sale un mucha ecologista, young, y esta sale na defensa de lo que esta visa, hey, esa aquí no está posible, y nanta traja un plan para combatir con él. Tú te preocupas, pasó, si nos mira, esa aquí está basada antes con el género indígena, está cuidando lugar, lo que no te llama Pachamama, por ejemplo, en la cordillera de Andes, camina con nan de frialdad, toda seña viva y anda con naturaleza para cuidar. Pasó manera nos avisa, si vos no tienes naturaleza, vos no tienes vida. Agua es fuente de vida y te pensé, den el buque aquí, está atacar el asunto aquí para el culebra no venena agua, camina flor nanta sali y te más costa viene. Mi te avisa, aquí nos está papiando de buque aquí número 9 y en el número 10 nos está de una revista. La revista aquí te dona de tu categoría de edad de Yerun. Mi te avisa está así, una línea didáctico pedagógico con maestro por escoger dentro del tema aquí el buque nan cueta abarcar. Como si fuera poco, nos va a poner dos buques, uno en holandés y uno en papiamento. Es un papiamento. Está el buque aquí con su título, sin ni siquiera un velenzali, que trata con gente no está satisfecho con el entorno que tiene de su naturaleza, está cap mata, está pone asfalto, está sinti calor, que está así, van quitar asfalto, van replantar, pero no tursa. Bota planta y toma tiempo para crecer. Y aquí den Olaf y en de Groene Challenge un desafío para tres gente que te vira con el terreno en nuestra planta, un veld de fútbol o algo otro. Y esa está interesante de dos buques aquí. Te agradecido, danke, Festival de Buque Pamucha 2022, na nombre de Biblioteca Nacional. De nombre de Biblioteca Nacional Aruba, quiero agradecer tour participante y facilitador de taller virtual. Pa bien, celebración,
Biblioteca Nacional, cu Festival di Buki Pamucha 2022. E que con su sfera 30 años de festival, un buki cu canción y música, pero también un buki que nos llama Omker Book. Y es aquí escribí para James Ocalia y ilustrar para Wouter Houtswaard, Jair y Eburikonan. Y Evelyn van Dort, con nos propio Paul Wong como ilustrador, lo 13, lo que nos llama Viva Naturaleza. Sigue en medio social para información adicional y un viaje más. Danke na Biblioteca Nacional Aruba y su equipo va a percurar para lo que nos llama taller virtual aquí.